Zdravo, moje ime je Ivana. U ovoj epizodi govorimo o paušalnom oporezivanju. Paušalac je samostalni preduzetnik koji porez na dohodak plaća u jednakim mesečnim iznosima, u zavisnosti od delatnosti koju obavlja. To praktično znači da neka samostalna radnja koja ima status paušalca ne mora voditi poslovne knjige niti plaćati knjigovođu svaki mesec i imati druge troškove vezane za to. Poreska uprava paušalno odredi visinu poreza za godinu napred i onda se u jednakim mesečnim ratama ta obaveza plaća od strane preduzetnika. Kriterijumi koji utiču na visinu paušalnog poreza su visina prosečne mesečne zarade po zaposlenom u republici, opštini, gradu i okrugu ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod. Mesto na kome se radnja ili agencija nalaze, opremljenost radnje, broj zaposlenih radnika i angažovanih članova porodice, tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja, površina lokala, starost preduzetnika i njegova radna sposobnost, visina prihoda preduzetnika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost, ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti. Bitno je napomenuti da poreski inspektor u nekom trenutku može argumentovano doneti odluku da više ne ispunjava te uslove za paušalno oporezivanje ili može odrediti veći paušalni prihod na osnovu prometa koji ste ostvarili u prethodnoj godini. Tada treba proceniti da li se isplati ostati paušalac ili pak angažovati računovođu i voditi poslovne knjige. Za veliki broj nedoumica vezanih za paušalno oporezivanje preporučujemo vam sajt paušal.rs.